аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн амар амгалан айлтгах мэдлээ. За Green Chemistry компаниас документ зохион байгуулж байгаа. Солонгосын Дайхан Scientific компанитай хамтран зохион байгуулдаг энэхүү тоног төхөөрөмж лабораторийн тоног төхөөрөмжийн танилцуулга сургалт эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Дайхан компани Евразийн Пасифик хэрэгцсэн захирал Даниэлийг хүрж байна одоо. 예, 그럼 시작하도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 저는 대한과학에서 일하고 있는 다니엘, 한국 이름으로는 이도영이 되겠습니다. 예. 오늘 제가 많이 참석해 주신 그 엔드유저 분들한테 설명드리고자 하는 것은 센트리피게이션, 원심 분리기에 대해서 말씀드리려고 합니다. 네. За бүгдээрэнд нь уулзсандаа таатай байна. Намайг Даниэл гэдэг, солонгос нэр нь болохоор Идоён гэдгээ. За тэгээ та бүхэнд өнөөдөр оролцож байгаа бүх хүмүүстээ центрифугийн талаар центрифугийн ерөнхий танилцуулгыг хүргэхээр бэлтгэсэн байна. 제 프레젠테이션은 약 한 30분 정도 시간이 예상이 되고요. 프레젠테이션 보시다가 궁금하신 사항이 있으시면은 프레젠테이션 끝난 다음에 그 질의응답 시간이 있을 테니까 그때 문의해 주시면 감사하겠습니다. За миний бэлтгэсэн PPT болохоор 30 минут орчим болно. За тэгээ хэрвээ PPT-г хараад одоо сургалтанд орж явах явцдаа хэрвээ асуух зүйл байх юм бол сургалтын одоо цагийг дууссаны дараа асуулт хариултын цаг дээр асуухад болно. 보통 이제 센트리퓨지 같은 경우에는 마이크로바이올로지, 그러니까 미생물이라든지 아니면은 의료, 메디컬 혹은 라이프 사이언스 이쪽에서 이제 생물 쪽에서 가장 많이 사용하는 장비가 되겠습니다. За центрифуг нь болохоор ихэвчлэн одоо хим, биолог, одоо медикал төрлийн одоо төрлөөдөд одоо олон төрлийн салбарт хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж байгаа. 센트리퓨지에 대해서 저희가 말씀을 드리려면은 센트리퓨지의 원리를 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 여기 보이시는 것처럼 센트리퓨게이션, 원심분리라는 것은 어떤 저희 뭐 샘플이 가지고 있는 각자 물질들이 가지고 있는 무게 혹은 그런 밀도나 부피를 이용해서 분리, 세퍼레이션을 하는 그런 과정이 되겠습니다. За центрифугийн зарчмын талаар одоо танилцуулах гэж байна. Тэгээ центрифуг нь болохоор та бүхний мэдж байгаачлан одоо тундас буюу одоо ямар нэгэн шингэн одоо бодисыг одоо тундас үүсгэх зарчмаар ажилладаг тийм тоног төхөөрөмж байгаа. 실제로 separation, 그러니까 어떤 물질을 분리하는 그런 프로세스에서는 여러 가지 방법들이 많이 사용이 되는데 특히나 센트리피게이션이 많이 사용되는 이유는 이게 가장 간단하기도 하고 그리고 좀 명확하게 빠른 시간 내에 분리가 가능하다는 장점이 있기 때문에 실험실에서도 굉장히 많이 사용하기도 하고 실험실뿐만 아니라 산업에서도 많이 사용되고 있는 그런 과정이 되겠습니다. За бодисыг одоо ялгадаг тунц үсгчмөр ялгаж одоо маш их олон төрлийн аргаар одоо хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмж учраас мөн центрифугийн даваа талын юм бол маш хурдан хугацаанд ялгаж өгдөг тоног төхөөрөмж учраас лабораторид маш их хэрэглэгддэг мөн одоо үйлдвэрт ч гэсэндээ маш их хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж байгаа. 여기 이제 사진에 보시는 것처럼 뭐 샘플이 여러 가지 물질들이 안에 섞여 있는 것을 높은 RPM, 고 RPM으로 제품을 동작을 시키게 되면 각 물질들의 무게에 따라서 분리가 이루어지게 되는 이제 과정이 여기 그림으로 표시가 되어 있습니다. За энэ зурагт харагдаж байгаачлан одоо холигдсон одоо энэ холцыг одоо өндөр хурдны RPM-ээр дамжуулаад нэвтрэлийнхэн дагуу хуваарлж өгдөг. 통상적으로 이런 원심 분리
센트리피게이션이 많이 사용되는 어플리케이션은 이제 뭐 DNA 혹은 RNA extraction, separation 이런 과정에서 많이 사용이 되고요. 그리고 뭐 프로틴, 단백질을 분리하는 과정에서도 많이 사용됩니다. 특히나 뭐 최근에는 저희 이제 코로나 바이러스로 인해서 이제 PCR 테스트를 하잖아요. PCR 테스트의 경우에도 이런 센트리퓨즈를 이용해서 저희가 원하는 그 코로나 바이러스를 확인하는 그런 실험들을 많이 시행하고 있습니다. центрифугийн хэрэглээ нь болохоор ихэвчлэн одоо ДНК-гийн шинжилгээ, ДНК-гийн задаргаа, эсвэл одоо плазмид ДНК-гийн задаргаа, мөн одоо уургийн задаргаан дээр ихэвчлэн хэрэглэгддэг. За тэгээд мөн сүүлийн үед бид яг сүүлийн үеийн үед болохоор хамгийн их хэрэглэгдэж байгаа нь болохоор PCR-ын шинжилгээ. Коронавирус болоод PCR-ын шинжилгээ нь центрифугаар дамжуулаад одоо бидний яг одоо коронагийн одоо дүн шинжилгээг маш сайн тодорхой хийж чадах тоног төхөөрөмж байгаа. 그래서 사실 이런 많은 분야에서 센트리퓨지를 사용하기 때문에 사용하시는 어플리케이션에 따라서 혹은 사용하시는 목적에 따라서 선택을 하셔야 되는 센트리퓨지들이 상당히 종류가 많이 있습니다. 그렇기 때문에 제가 그 종류에 대해서 좀 간략하게 좀 설명을 드리고 사용하시는 지금 어플리케이션에 따라서 맞는 제품을 구매하실 수 있도록 그렇게 도움드리도록 하겠습니다. За яг энэ мэдчлэн түрүүний хэлсэнчлэн одоо маш олон төрлийн салбарт хэрэглэгддэг учраас та бүхэн яг хэрэглэх тэр одоо хэрэглээнээс шалтгаалаад бас хэрэглээний зорилгоос шалтгаалаад одоо сонгох ёстой маш олон төрлүүд байдаг. За тэгээд тэрхүү одоо олон янз янзын төрлүүдийн талаар би та бүхэнд товчхон хуваалцъя. 통상적으로 센트리퓨지의 경우에는 이제 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 저희가 이제 보통 얘기하는 센트리퓨지, 그러니까 일반적인 센트리퓨지가 있고요. 마이크로 센트리퓨지, 작은 튜브들을 센트리피게이션하는 그 제품으로 이제 크게 두 가지로 이렇게 나눌 수가 있겠습니다. Центрифугийн загварыг төрлийг болохоор ерөнхийд нь хоёр төрлөөр одоо хувааж болно. За тэгээ нэг нь болохоор бидний өдөр тутамд хэрэглэгддэг одоо ерөнхий центрифуг гэж нэрлэж байгаа. Нөгөөх нь болохоор микро центрифуг буюу одоо жижиг тюбүүд ордог микро центрифуг гэж хоёр хувааж байгаа. 일단 기본적으로 가장 많이 사용하게 되는 것들은 마이크로 센트리퓨지 제품들이 되겠는데요. 마이크로 센트리퓨지 같은 경우는 지금 저희 대한과학에서 공급하는 제품들로 기준으로 설명을 드리자면 미니 마이크로 센트리퓨지, 그리고 프로, 그리고 하이스피드 총 세 가지 라인업이 준비되어 있습니다. За Dayan Scientific-аас болохоор одоо биднэрт хүргэж байгаа гурван төрлийн микро центрифуг байгаа. Нэг нь болохоор мини центрифуг, нөгөөх нь про микро центрифуг, нөгөөх нь high speed микро центрифуг гэж гурван төрлийн центрифуг байгаа. 그래서 여기 그 표로 간략하게 제가 정리를 해놓은 거고요. 일단은 센트리피게이션, 원심 분리의 경우에는 결과적으로 빠른 스피드, 빠른 속도로 인해서 그 중력 가속도가 이제 심해지면서 저희가 원하는 물질을 분리하는 과정이기 때문에 이제 기본적으로 RPM이 가장 중요합니다. 그래서 미니 저희 센트리퓨지 같은 경우에는 RPM이 통상적으로 5,500 RPM까지 동작할 수 있는 제품을 저희는 이제 미니 마이크로 센트리퓨지라고 그렇게 이제 공급을 하고 있는 중입니다. За биднэрт болохоор центрифугийн хамгийн чухал зүйл нь юм бол RPM буюу тийм минутанд эргэх одоо тоон маш чухал байгаа. Тэгэхээр та бүхний хэрэглэж байгаа хэрэглэнээс шалтгаалаад одоо минутанд хэр хугацаанд эргэдэг вэ гэдэг RPM нь маш их чухал байдаг. Тэгэхээр манай Dayan Scientific-аас гаргаж байгаа одоо микро центрифугийн хамгийн бага одоо хурд нь 5500 RPM байгаа. 그리고 이제 그 다음에 있는 제품들이 이제 프로 마이크로 센트리퓨지입니다. 이 제품 같은 경우는 가장 많이 사용되는 제품인데요. 이 프로 마이크로 센트리퓨지의 경우에는 13,500 RPM까지 세팅이 가능하고, 그리고 이제 가장 많이 사용하시는 이유 중에 하나는 타이머도 세팅이 되기 때문에 실질적으로 실험에서 가장 많이 사용되는 타입이 되겠습니다.
За дараагийнх нь төрөл нь болохоор Pro micro centrifuge байгаа. За Pro нь болохоор хамгийн хэрэглэгддэг centrifuge байгаа. Хамгийн хэрэглэгддэг төрөл. За энэхүү RPM нь болохоор 13500 хүртэл одоо тохируулах боломжтой. Тэгээд хамгийн их яагаад хэрэглэгддэг юм бэ гэхээр энэ нь болохоор одоо аюулгүй байдлыг сайжруулсан цагийн тохируулгатай байгаа. Цагийн тохируулгатайгаараа илүү давуу тал болоод маш их хэрэглэгддэг байна. 그리고 이제 마지막으로 있는 것이 이제 하이스피드 라인입니다. 하이스피드 제품의 경우에는 기존에 있던 프로 제품과 거의 비슷한 그런 기능들을 가지고 있지만 추가적으로 더 높은 RPM으로 동작을 할 수 있는 장점이 있는 제품이고요. 그리고 실질적으로 실험실에서 실험을 진행하다 보면은 이 온도에 민감한 샘플들을 사용하실 경우가 있습니다. 그런 경우에는 센트리퓨지 안에 있는 온도도 유지가 돼야 되는데요. 하이스피드 모델의 경우에는 냉동기가 달려 있어서 원하시는 온도를 유지할 수 있는 그런 기능들이 추가적으로 있습니다. High speed microcentrifuge нь болохоор Pro-гоос одоо ямар ялгаатай юм бэ гэхээр ерөнхийдөө яг төстэй одоо төстэй одоо юу гэдэг үлж хийнэ. За ерөнхийдөө ихэнх ажиллагаа нь адилхан боловч ялгаатай зүйл гэх юм бол RPM нь арай илүү өндөр 15000 байгаа тийм. За Pro нь болохоор 13500 байсан. За High speed-ийн болохоор 15000 хүртэл одоо тохиргоо хийх боломжтой. За тэгээд мөн юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр одоо энд температураа одоо хадгалах шаардлагатай үе гэж байгаа. За тэр температураа хадгалах шаардлагатай үед болохоор энэ high speed дээр нь болохоор одоо хөргүүрийн системтэй гэсэн үг тусдаа. За тэгэхээр хөргүүрийн системээрээ дамжуулаад өөрийнхөө одоо хүссэн температураа хадгалах боломжтой тийм үйлдвэрлэлийн системтэй байгаа. Нэмэлт үйлдвэрлэлийн систем гэсэн үг. 그리고 사실 마이크로 센트리퓨지 이 제품군에서는 사용하시는 그 튜브들이 사이즈가 굉장히 작은 튜브들입니다. 그렇기 때문에 여기 튜브 타입도 보시면 0.2ml부터 2ml의 튜브들을 이제 사용을 하실 수 있고요. 그에 반면 이제 일반적으로 얘기하는 제너럴 센트리퓨지 같은 경우에는 15ml 혹은 50ml의 튜브들, 큰 튜브들을 사용하는 센트리퓨지 라인업이 따로 있습니다. За micro centrifuge нь болохоор одоо хэрэгжилж байгаа тюбээс одоо тюбийн тайм хуруу шилнийхэн төрлүүд нь маш жижигхэн байдаг гэсэн микро центрифугийн хувьд. За дандаа 0.2 юм уу 1.5 эсвэл 2 мл-ийн одоо хуруу шил ордог бол хэрэгэлдэг бол ерөнхий центрифуг буюу одоо классик дижитал гэсэн энэ хоёр одоо хүрээнд байгаа центрифуг дээр болохоор 15 мл эсвэл 50 мл гэсэн одоо дандаа том хуруу шилнүүдийг ашигладаг байна. 그래서 지금 저희 제너럴 센트리퓨지 같은 경우에는 두 가지 라인업이 있고요. 하나는 이제 클래식 라인업이 있고 디지털 라인업이 있습니다. 클래식 라인업은 실험실에서 기본적으로 가장 경제적으로 사용할 수 있는 센트리퓨지들이 이제 클래식 라인업이고요. 클래식 라인업의 경우에는 이제 아날로그 컨트롤러가 달려 있는 제품들도 있고 디지털 플레이가 달려 있지만 금액적으로 부담이 되지 않는 그런 제품들로 구성되어 있는 라인입니다. За центрифугийн хувьд болохоор одоо хоёр төрөлд хуваагдаж байгаа. Classic digital гэсэн хоёр төрөл байгаа. За classic центрифуг нь болохоор юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр одоо зардлын хувьд өртөг маш одоо багатай, харьцангуй хямд үнэтэй. За тэгээд мөн аналог болон 디지털 бэлэгцтэй байгаа. 그리고 디지털 제품의 경우에는 디지털 그 라인업은 사용하는 것, 이제 아날로그 컨트롤러가 아니라 디지털 컨트롤러를 사용해서 정확한 RPM으로 동작을 이제 하게 되고요. 그리고 이제 추가적으로 사용하실 수 있는 여러 가지 로터들이 준비가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 사용하시는 어플리케이션에 따라서 여러 가지 로터가 필요하신 분들한테 적합한 그런 제품이 되겠습니다. За дижитал центрифугийн хувьд гэх юм бол классик центрифугаас ялгаатай зүйл нь гэх юм бол одоо яг тодорхой RPM-ээр ажилладаг мөн одоо яг нэмэлт ротороор одоо нэмэлт ротор өгдөг байгаа. Одоо хэрэглэж байгаа одоо хэрэглэнээсээ шалтгаалаад яг өөртөндөө тохирсон тэр роторыг одоо нэмэлтээр авах боломжтой гэсэн үг. 그래서 저희 제가 이게 정리를 해놨지만 여기 사실 센트리퓨지에서 중요한 것들이 RPM뿐만 아니라 사실 제일 중요한 것은 RCF라고 하는 이 사양이 굉장히 중요합니다.
그래서 RCF는 그 Relative Centrifugal Force라고 해서 이 원심력이 얼마나 많이 발생을 할 수 있는지에 대해 얘기를 하는 건데요. 저희 이제 제품 카탈로그에 보시면은 RCF에 대한 스펙들이 이제 표시가 되어 있기 때문에 사용하시는 어플리케이션을 고려하셔서 RCF를 확인하시고 맞는 제품을 구매하시면 되겠습니다. 네. За RPM буюу одоо минутанд ирэх одоо тоон илүүтэйгээр чухал ч RPM-ын чухал ч гэсэндээ бас RCF буюу одоо таталцах хүч одоо хүчний тоон бас хэр үүсэх боломжтой вэ гэдэг нь бас маш чухал байгаа. За тэгэхээр одоо энийг яаж мэт юм бэ гэхээр одоо Daihan Scientific-ийн одоо каталог дээр RCF-ийн тухай байгаа. Одоо тухайн тоног төхөөрөмжний доотлолт нь заагаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө хэрэглэж байгаа тэр зорилго буюу хэрэглэх тэр хэрэглэнээсээ хамаарат тухайн одоо центрифуга ямар загварыг хэрэглэх вэ гэдгээ сонгоод RCF-ийн ч гэсэндээ сайн одоо нэгтэл шалгаж байж сонгох нь илүү зүйтэй байна. 그래서 여기 이렇게 제가 간략하게 표로 정리를 해놨지만 사실 제가 뒤에서 제품들 하나하나 보여드리면서 제품들이 어떤 특색을 갖고 있고 어떤 어플리케이션에 적합하신지 뭐 이런 것들에 대해서 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 사이 одоо маш товч бөгөөд тодорхойгоор та бүхэн хэлсэн ч гэсэндээ одооноос эхлээд яг нэг нэгээр бүтээгдэхүүнүүдэд тоног төхөөрөмжүүдэд наривчлаад тайлбарлаад өгье. 자, 아까 제가 앞에 표에서 말씀드린 것처럼 가장 기본적이고 가장 간단한 센트리퓨즈입니다. 그래서 미니 마이크로 센트리퓨즈이고요. 저희 대한과학 같은 경우에는 두 가지 제품이 있습니다. 보시는 것처럼 이제 맥스핀 C6MT라고 하는 제품이 있고요. CF5 제품 두 가지 제품이 현재 저희가 공급 가능한 제품입니다. За өмнө хэлсэнчлэн одоо маш энгийн хэрэглээтэй бас мөн одоо яг байнгын хэрэглэгддэг төрөл бол мини микро центрифуг байгаа. За энэ нь болохоор дотроо хоёр төрөл байгаа. Одоо MaxPin C6MT буюу CF5 гэсэн одоо зурган дээр харагдсан хоёр төрөл багтдаг байна. 사실 두 제품이 생김새는 조금 다르지만 사실 제품의 그 능력은 동일하다고 말씀드릴 수 있습니다. 둘 다 마찬가지로 최고 RPM은 5,500 RPM까지 동작을 하게 되고요. 그리고 RCF의 경우에는 1,775 gravity force까지 동작을 하게 됩니다. За энэ хоёр бүтээгдэхүүн нь болохоор ерөнхийдөө төстэй адилхан гэдэг ингээд хэлэх боломжтой. За тэгээ модулийнх нь нэр болохоор CF5 MaxPin C6MT гэсэн байна. За RPM нь болохоор хоёулаа адилхан одоо max нь 5500 RPM хүртэл ажиллах боломжтой. RCF нь болохоор 1775 хүртэл байх боломжтой байна. хоёулаа адилхан байх нь. 그리고 사진에서 보시는 것처럼 이런 미니 센트리퓨즈의 경우에는 디스플레이가 없습니다. 왜냐하면 이런 제품들은 뭐 스핀 다운이라든지 짧게 뭐 3초 혹은 뭐 5초 동안 아주 짧은 시간에 간단하게 그 센트리퓨게이션 원심 테스트를 하는 제품들이기 때문에 따로 디스플레이는 없고요. 저희 제품 같은 경우에는 간단하게 뚜껑을 닫게 되면은 바로 동작을 하게 됩니다. За энэ одоо мини микро центрифугийн хувьд гэх юм бол дэлгэц байхгүй байгаа. За яг тэр энэ маш энгийн одоо хэрэглээтэй хэлбэр ажиллагаатай гэсэн. За тагийг нь маш зөөлөн хааж нийснээр л ерөөсөө ажилтдаг тийм энгийн хэрэглээтэй байгаа. 그리고 센트리퓨즈에서 이제 RPM과 마찬가지로 또 중요한 것들이 로터가 있습니다. 로터는 이 사진에 보시는 것처럼 저희 그 튜브들을 꽂는 그 부품을 얘기를 하고요. 지금 저희 미니 마이크로 센트리퓨지 제품들은 저 동그란 로터랑 그리고 스트립 튜브를 사용할 수 있는 저 네모난 로터 저 두 가지를 기본적으로 공급을 하고 있습니다. За RPM-тэй мөн адил маш чухал зүйл нь ротор байгаа тийм ээ. Мини микро центрифугийн хувьд гэх юм бол одоо хоёр төрлийн ротор сонголтоор бас авч болох нь. За нэг нь болохоор одоо өөрөнхий та бүхний харж байгаа fixed angel гэдэг байгаа. Нөгөө нь болохоор strip гэсэн тэр роторыг бас нэмэлтээр авч болдог байна. 그리고 이제 실험실에서 가장 많이 사용하시는 튜브 사이즈들을 감안해서
0.5 혹은 1.5, 2.0 ml의 튜브들을 사용하실 수 있도록 저 튜브 아답터들이 같이 공급이 되고 있기 때문에 작은 사이즈의 튜브도 저 아답터를 끼워서 저희 센트리퓨지에 같이 넣어서 동작할 수 있게 준비되어 있습니다. За лабораторийн хувьд гэх юм бол лабораторид одоо хэрэглэхтэй болохоор хуруу шилний одоо сайз хуруу шилний одоо хэмжээ нь болохоор ерөнхийдөө 0.5, 0.2, 1.5, 2 гэсэн хэмжээтэй хуруу шилнүүд хэрэглэгддэг. За тэгээд мөн нэмэлтээр адаптер нь бас нэмэлтээр байгаа. Тэгээд та бүхний яг хэрэглэж байгаа хэмжээнээс хамаарат адаптераа нэмээд хэрэглэж болно. 예. 그 다음 라인이 이제 가장 많이 사용되기 또 하는 그런 센트리퓨지, 프로 마이크로 센트리퓨지 라인입니다. 미니 마이크로 센트리퓨지 라인업과 마찬가지로 저희 대한과학에서는 두 가지 제품이 준비가 되어 있고요. CF5 그리고 맥스핀 C12MT 두 가지 모델들이 있습니다. Pro micro centrifuge нь болохоор бас маш их хэрэглэгддэг centrifuge байгаа. За тэгээ mini micro centrifugeтэй адилхан мөн хоёр төрөл хуваагдаж байгаа. CF10, Maxpin C12 MT гэсэн хоёр төрлийн загвар байдаг байна. 두 제품 다 RPM은 동일합니다. 최소 1000 RPM에서 최대 13,500 RPM까지 동작이 가능합니다. За энэ хоёр төрлийн одоо RPM нь хоёулаа адилхан хамгийн бага нь 1000-аас хамгийн ихтэй 13,500 RPM хүртэл ажиллах боломжтой байна. 그래서 여기 지금 이 프로 마이크로 센트리퓨지 같은 경우에는 따로 추가적인 로터는 없고 저희 기본으로 제공하는 저 라운드 돼 있는 저 서큘러 로터가 제공이 되고요. 저 로터는 총 12개 홀이 있어서 12개의 튜브를 한 번에 넣고 동작이 가능합니다. За энэ хоёр загварын хувьд гэх юм бол Pro Micro Centrifuge гэх юм бол одоо нэмэлт ротор байхгүй яг цаанаас нь өгөгдөж байгаа одоо ротор буюу 12 нүхтэй роторыг хэрэглэх боломжтой байна. Яг нэмэлтээр ротор байхгүй. 그리고 사실 저희 두 제품의 차이는 RPM은 동일하지만 이제 안정성이 업그레이드가 됐습니다. 저희가 CF10 같은 경우에는 저희가 처음 이제 제조를 했던 제품들이고요. 그리고 가격적으로 경제적인 제품입니다. 하지만 물론 이제 그럴 일은 없고 그리고 그런 일이 벌어져서도 안 되겠지만 워낙 높은 RPM으로 동작하는 제품이다 보니까 제품이 동작 중에 안에 있는 튜브가 깨지거나 터지는 경우들이 있습니다. 그런 경우 저 뚜껑 리드가 지금 CF10의 모델은 플라스틱으로 구성되어 있기 때문에 제품이 이제 고장 날 수 있는 그런 이제 가능성이 있습니다. 하지만 저희 새로 개발된 맥스핀 제품 같은 경우에는 오른쪽 사진에 보시는 것처럼 위에 뚜껑 리드 자체가 플라스틱이 아니라 알루미늄으로 제작되어 있어서 동작 중에 튜브가 터지거나 튜브가 고장 났을 경우, 깨졌을 경우 그런 경우에도 주변에서 사용하시는 엔드 유저분들이 다치지 않도록 안정성이 강화된 제품입니다. За энэ хоёр бүтээгдэхүүний хувьд гэх юм бол одоо ялгааны хувьд гэх юм бол RPM нь ижил боловч мөн үнийн хувьд ч гэсэндээ адилхан одоо эдийн засгийн хэмнэлттэй одоо аюулгүй байдлын үүднээс гэх юм бол энэ хоёр хоёулаа ялгаатай байгаа. За эхнийх нь зурган дээр харагдж байгаачлан CF10 гэсэн центрифуг нь болохоор одоо пластик тагтай байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо өндөр RPM-аар одоо ажиллаж байгаа тохиолдолд ажиллаж явах явцад одоо хуруу шил нь хагарах юм уу тий хагарах одоо тийм тохиолдолд таг нь пластик учраас энэ одоо центрифуг нь өөрөө эвдрэх одоо тийм аюултай байх нэ. Нөгөө одоо баруун гар талын центрифугийг харах юм бол доторх одоо тагны дотор тал нь одоо хөнгөн цагаан гадна тал нь пластик байгаа. Тэгэхээр одоо өндөр одоо RPM-аар ажиллаж явах явцад хэрэг хуруу шил нь одоо хагарсан ч гэсэндээ одоо энэ хөнгөн цагаан тагтай учраас эргэн тойрны хүмүүс одоо ямар нэг бэртэх гэмтэх тийм аюулаас хамгаалагдсан тийм одоо хоёр ялгаатай байх нэ.
그리고 통상적으로 센트리퓨지의 뭐 가장 뭐 중요한 품질성 그런 거를 얘기한다면은 저 RPM을 얼마나 빠르고 정확하게 도달할 수 있냐가 될 것입니다. 그래서 저희 프로 마이크로 센트리퓨지의 경우에는 최고 RPM까지 15초 내로 도달을 하기 때문에 우수한 동작 능력을 제공드리고 있습니다. 네, 다시 말해주세요. 네, 저희 그 센트리퓨지에서 제일 중요한 것이 이제 RPM이 되겠는데요. 얼마나 정확한 RPM을 빠르게 도달할 수 있느냐가 중요한 부분입니다. 그래서 저희 센트리퓨지의 경우에는 최고 RPM까지 15초 내로 도달할 수 있게 저희가 설계되어 있기 때문에 빠르고 높은 RPM을 정확하게 구현해낼 수 있는 기술이 탑재되어 있는 제품입니다. 네. За центрифугийн хувьд гэх юм бол одоо хамгийн чухал зүйл нь RPM гэж тодорхойлж байгаа. Тэгээд одоо энэ центрифугийг одоо хэр одоо тодорхой бас нарийн одоо RPM-ээ одоо харуулж байна вэ гэдгээс шалтгаалаад одоо центрифугийн одоо чанарыг биднээс мэдэж болох нь байна. Тэгээд хамгийн одоо хурдан одоо Daehan Scientific-ийн хувьд гэх юм бол Daehan Scientific-ийн центрифугийн хувьд гэх юм бол одоо хамгийн хурдан бас өндөр RPM-д тохиромжтой тийм сайн чанарын центрифуг байгаа. 예, 그 이제 마지막 마이크로 센트리퓨지 라인인데요. 그 전에 있던 프로 라인과 조금 다른 거는 이제 RPM이 더 높은 제품이 되겠습니다. 해당 제품은 15,000 RPM까지 동작 가능하게 설계되어 있는 제품이 되겠습니다. За микроцентрифугийн одоо хамгийн 3 дахь лайн болох одоо high speed микроцентрифугийн танилцуулга байна. За тэгээд энэ бас хоёр төрөл байна. Тэгээд RPM нь микроцентрифугийнхаа 3 төрлөөс хамгийн өндөр буюу 15,000 хүртэлх RPM-ээр ажилладаг байх нэ. 그래서 이제 하이스피드 마이크로 센트리퓨지의 경우에는 총 두 가지 제품이 있습니다. CEF-M24 제품과 CEF-M24R 제품이 있는데요. 두 제품의 차이점은 그러니까 R 제품 같은 경우에는 내부에 냉동기가 있어서 온도에 민감한 샘플을 사용할 때 그때 사용할 때 그 제품을 테스트를 할 때 사용할 수 있는 제품이 되겠습니다. За high speed microcentrifuge гэх юм бол хоёр төрөл байгаа. Тэрний нэг нь CEF M24, нөгөөх нь болохоор CEF M24R гэсэн хоёр төрөл байна. За тэгээд энэ хоёрын ялгаатай тал нь гэх юм бол одоо R гэдэг нь доторх нь одоо хөргүүртэй тийм центрифуг байх нэ. Тэгээд түрүү хэлсэн чинь бас температураа хадгалах шаардлагатай тохиолдолд дотроо хөргүүрээ одоо хадгалах тийм системтэй центрифуг байх нэ. 이게 하이스피드 마이크로 센트리퓨지의 경우에는 기본적으로 총 24개의 홀을 가지고 있는 로터가 제공이 되고요. 그 로터는 이제 1.5 혹은 2.0 마이크로 리터의 튜브들을 사용할 수 있는 제품들이 기본적으로 제공이 됩니다. 네, 다시 말씀해 주세요. CEF M24 제품, 그러니까 하이스피드 마이크로 센트리퓨지 제품에 기본적으로 제공이 되는 로터는 네. 24홀, 그러니까 24개의 홀이 있는 로터가 기본적으로 제공이 됩니다. 네. За одоо M24 гэсэн центрифугийн гэх юм бол яг өөрөө дагалдаж ирдэг ротор нь болохоор 24-тэй одоо ротор яхны одоо яг энэ дээр байгачлан 0.205 гэсэн төбөдөд зориулагдсан ротор яхны. 하지만 이제 실험실에서 실험을 하시다가 보면은 뭐 단순히 1.5ml라든지 혹은 뭐 2ml의 그런 제품들만 이제 사용을 하시는 게 아니라 더 작은 사이즈의 튜브들을 사용하시는 분들도 있고 아니면 조금 더 큰 튜브들 5ml의 튜브들을 사용하시는 경우들이 있습니다.
이런 분들의 경우를 위해서 저희 요 하이스피드 제품은 옵셔널 로터를 따로 구매하실 수가 있습니다. 그래서 여기 밑에 사진에 보이시는 것처럼 뭐 작은 사이즈, 뭐 0.2에서 0.5 리터수의 그런 로터만을 위한 그런 튜브만을 위한 로터들도 있고요. 혹은 더 큰 튜브들, 5ml의 튜브들을 위한 로터들도 준비되어 있고, 그리고 사용하시는 튜브들의 사이즈에 맞춰서 사용하실 수 있도록 여러 가지 로터가 준비되어 있습니다. За лаборатори хэрэглээ хийх болохоор бид нэр одоо зөвхөн 1.5-аас 2 мл-ийн хуруу шилийг хэрэглэдэг биш. Одоо заримдаа илүү бага сайзны хуруу шил эсвэл илүү том одоо хуруу шилийг ашиглах шаардлагатай болдог. Тийм тохиолдолд тэр хүмүүсийн төлөө бид нар болохоор одоо нэмэлтээр өөр роторыг бас одоо хангах боломжтой. За тэр нь болохоор 0.2-оос 0.5 магадгүй ийм жижиг одоо тюб хэрэгтэй байна гэвэл одоо 0.2-оос 0.5 одоо тохирсон ротор илүү том тюб хэрэгтэй байна гэвэл 5 мл-ээр эсвэл 10 мл-ийн одоо тюб бид нэр хангах боломжтой. Тэгэхээр хэрэглэгчдийн одоо хэрэглэх одоо сайзанд нь одоо тохируулж бид нэр хангах боломжтой байгаа. 이제 그 다음은 이제 뭐 제너럴 센트리퓨지입니다. 그러니까 큰 튜브들을 사용하는 센트리퓨지들이고요. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 클래식 모델입니다. 클래식 모델의 경우에는 경제형 모델이라고 생각하시면 되겠습니다. 클래식 센트리퓨지 буюу одоо том 튜브ийг ашигладаг центрифуг байна. За нэг клиент нь классик модель нь байна. За тэгээд энэ нь болохоор түрүү хэлсэнчлэн бас илүү эдийн засгийн хэмнэлттэй бас хэлбэр нь загвар нь байгаа. 그래서 지금 클래식 라인업에는 총 3가지 제품이 있고요. 밑에 사진에 보이시는 것처럼 맨 왼쪽에 있는 제품은 아날로그 컨트롤러가 장착되어 있는 가장 경제적인 제품입니다. 그리고 가운데 있는 제품은 디지털로 컨트롤되는 제품이고요. 그리고 마지막에 있는 제품은 다른 제품들은 15ml의 튜브를 사용할 수 있지만 마지막에 있는 제품은 조금 더 다른 리터수의 다른 로터를 사용할 수 있는 그런 제품이 되겠습니다. За классик центрифугт нь болохоор 3 төрлийн центрифуг байгаа. За энэ зурган дээр харагдаж байгаачлан одоо хамгийн зүүн талынх нь болонд байгаа центрифуг нь болохоор аналог центрифуг буюу одоо хамгийн эдийн засгийн хэмнэлттэй загвар нь байна. За тэгээ голынх нь болохоор дижитал удирдлагатай. За хамгийн одоо баруун талынх нь болохоор одоо арай өөр загварын одоо ротор хэрэгэлдэг тийм центрифуг байна. Мэдээж одоо энэ эдгээр бүгдээрээ 50 мл-ийн одоо тюб хэрэглэх боломжтой ч гэсэн одоо баруун талын одоо центрифуг нь болохоор арай өөр загварын ротор бас ашигладаг байх нэ. Тийм одоо ялгаатай гэсэн үг. Окей. 네, 그렇기 때문에 여기 사진에 보이시는 것처럼 저 CEF6 모델은 6개의 홀을 가지고 있는 튜브를 사용할 수 있는 제품이고요. CEF8 제품은 8개의 홀을 가지고 있습니다. 그에 반면 CEF56 같은 경우에는 저 기본적인 로터 말고 오른쪽에 보이는 여러 가지 로터를 추가적으로 구매하실 수 있는 제품이기 때문에 사용하시는 어플리케이션에 따라서 로터를 선택하시면 되겠습니다. За роторын хувьд гэх юм бол одоо CF 6 нь болохоор 6 одоо 6 нүхтэй ротортой. Тэгээд CF 8 нь болохоор 8 нүхтэй ротортой. CF 50.5 нь болохоор одоо 6 нүхтэй ротортой. Гэхдээ мэдээж өөрсдийнхөө одоо хэрэглэх зорилгоос шалтгаалаад олон төрлийн одоо роторуудыг худалдаж авах боломжтой байх нэ. 예, 그리고 마지막으로 저희가 가지고 있는 센트리퓨지 중에 가장 큰 제품입니다. 디지털 센트리퓨지고요. 예, 제품은 여기 보시는 것처럼 사진에 이제 나와 있습니다. За центрифуг хамгийн сүүлийн центрифугийн төрөл нь болохоор дижитал центрифуг байгаа. За энэ нь болохоор одоо маш том одоо центрифуг байгаа. Яг одоо хэмжээний хувьд тийм ээ. 그래서 저희 디지털 센트리퓨지 같은 경우에는 기본적으로 50ml의 튜브를 사용할 수 있고요.
총 6개의 튜브가 들어갈 수 있는 로터를 기본 제공합니다. За энэ дижитал центрифугийн хувьд гэх юм бол 50 мл-ийн хурууshил орох боломжтой. Тэгээд нийтдээ болохоор 6 хурууshил орж ажилладаг төрөл нь байна. 그리고 실질적으로 실험에서 사용하실 때 한 가지 튜브만 사용하시는 게 아니기 때문에 아까 뭐 전에도 말씀드렸지만 이 외에도 여러 가지 튜브들이 사용이 가능합니다. 특히나 이제 오른쪽에 보시면 저희 디지털 센트리퓨지 같은 경우에는 스윙 아웃 로터, 그러니까 스윙 로터도 공급이 가능합니다. За яг лаборатори хэрэглэхдээ мэдээж маш ганцхан төрлийн одоо ротороор одоо ажиллаа хийх үү. Тиймээс одоо маш олон төрлийн хурууshиллээр одоо ажиллагаа хийх шаардлагатай гэх юм бол өөр нэмэлтээр одоо баруун талд байгаа, баруун доод болонд байгаа зурган дээр байгаачлан одоо swing роторыг ч гэсэндээ одоо авч ажиллах боломжтой байх нэ, нэмэлтээр авах боломжтой гэсэн. 그리고 스윙 로터의 경우에는 요 밑에 사진에 보이시는 것처럼 그런 튜브 아답터들이 따로 또 이제 선택하실 수 있어서 작은 사이즈의 튜브들도 스윙 로터에 넣고 동작하실 수 있도록 여러 가지 액세서리가 준비되어 있습니다. 네. За зурган дээр харагдаж байгаачлан tube adapter-ыг одоо swing rotor-ыг ажилуулах шаардлагатай болов tube adapter-ыг бас тусад нь сонгоод яг хэрвээ жижиг одоо хурууshил хийж байгаа бол tube adapter-аас нэмэлтээр хийгээд ажилуулах боломжтой байх нэ. 그래서 여기까지가 저희 지금 대한과학에서 공급 가능한 센트리퓨지고요. 저희 대한과학에서 현재 공급 가능한 센트리퓨지들은 대부분 실험실에서 사용하는 실험실에 사용하는 그런 모든 제품들이 각 종류별로 구비가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 구매를 하시거나 아니면은 뭐 제품에 대한 궁금하신 사항이 있으시면은 언제든지 그린케미스트 쪽으로 문의를 주시면 저희가 알맞은 제품들을 공급하도록 저희 쪽에서 연락드리도록 하겠습니다. Энэ үртэл манай Dayan Science-аас одоо хүргэж байгаа центрифугийн одоо олон төрлийг бас та бүхэн танилцууллаа. Тэгээд мэдээж манайхаас одоо гаргаж байгаа бүх төрлүүд, бүх тоног төхөөрөмжүүд одоо маш олон төрөлтэй байгаа. Тиймээс хэрвээ та бүхнээс одоо сонирхож байгаа асуулт байгаа бол бас хизээж Green Chemistry-гээс бас манай компаниас асуух боломжтой байх нэ. 그리고 저희 대한과학 같은 경우는 장비를 제조하는 제조사이기도 하지만 마찬가지로 실험실에서 사용하는 다양한 소모품들, 컨슈머블들을 공급하는 원스톱 공급사이기도 합니다. 그래서 보통 센트리퓨지와 같이 많이 사용되는 소모품들에 대해 제가 간략하게 좀 설명을 드리고자 합니다. За хэдийгээр манай компани одоо зөвхөн тоног төхөөрөмж одоо үйлдвэрлэлийн компани боловч бас тоног төхөөрөмжтэйгээ хамтдан хэрэглэдэг одоо дагалдах хэрэгслүүдийг ч гэсэндээ гаргадаг байхаа. Тэгэхээр та бүхэнд бас центрифугийн дагалдах хэрэгслүүдийг танилцуулъя. 네, 그래서 이제 가장 많이 사용하시는 것들은 이제 튜브가 되겠고요. 저희 대한과학 같은 경우는 여러 사이즈의 튜브들을 다 이제 공급이 가능합니다. 그래서 대표적으로 가장 많이 팔리는 제품들에 대해 제가 이 사진을 가져왔고요. 보통 실험실에서 많이 사용하는 15ml 혹은 50ml짜리의 그런 제품들을 한국에서 제조한 우수화 품질의 테스트 튜브들을 공급이 가능합니다. За центрифугтэй хамт болохоор одоо хамгийн хэрэглэгддэг нь болохоор одоо энэ зураг дээр харагдаж байгаачлан центрифугийн тюб байгаа. Центрифугийн хурууshил байгаа. За тэгээд хурууshилны хувьд гэх юм бол 15 мл-ээр 50 мл-ийн одоо хэмжээтэй хурууshилнууд бөгөөд бас одоо тест тюб туршилтын бас хэрэглээний хурууshилнууд ч гэсэндээ хамтдаа хангах боломжтой байна. 그리고 보이시는 것처럼 뭐 사용 목적에 따라서 벌크, 그러니까 플라스틱 백에 벌크로 담겨 있는 그런 형태로도 공급이 가능하고요. 튜브와 렉이 같이 이제 패킹이 돼서 공급하기도 가능하고 또 이제 대량으로 사실 이런 플라스틱 웨어들은 일회용이기 때문에 굉장히 소비가 많습니다. 그렇기 때문에 여기 보시는 것처럼 박스 단위로 대량으로 구입하실 수 있도록 다 준비도 되어 있습니다. За зорилгоосоо одоо хэрэглэж байгаа хэрэглэнээс шалтгаалаад одоо хурууshилэн дангаар хэрэгтэй эсвэл одоо пластик рак хурууshилны одоо 50 хэрэгтэй гэвэл 50-тай 50 хэрэггүй гэвэл бас тусад нь центрифугийн
бас байдаг. Тийм учраас хэрвээ одоо бас мөн одоо их хэмжээгээр одоо хэрэглэх шаардлагатай хэрэглээ маш их байна гэх юм бол манайх одоо зөвхөн энэ зурган дээр харилцсан шиг биш мөн бүр ингээд хайрцагаар нь бас хангах боломжтой байгаа. 그리고 뭐 15ml 혹은 50ml 그런 큰 사이즈의 튜브 말고 작은 사이즈의 튜브들도 저희가 다양하게 공급이 가능하고요. 그리고 뭐 작은 튜브, 그러니까 뭐 튜브의 종류에 따라서 캡의 모양 혹은 여기 밑에 보이시는 것처럼 원터치 플릭 캡 타입의 뭐 여러 가지 종류의 모든 튜브들을 공급이 가능합니다. 네. За зөвхөн одоо 15 50 мл-ийн одоо хуруу шил хэрэгтэйгээс гадна бас жижигхэн бүр илүү жижигхэн одоо хуруу шил хэрэгтэй шаардлагатай гэх юм бол бас энэ одоо зурган дээр харьцуулж байгаачлан 0.5-аас 2 мл-ийн одоо жижиг микроцентрифугийн одоо хуруу шилнүүд байх нэ. 그리고 튜브뿐만 아니라 이제 튜브랑 많이 사용하시는 것들이 이제 튜브를 꽂아 놓으시는 이제 렉이 있겠는데요. 렉 같은 경우에도 뭐 여러 가지 형태들이 있습니다. 플라스틱으로 되어 있는 렉들도 있고요. 여기 사진처럼 스테인리스 스틸로 이제 되어 있는 렉들도 있고 뭐 이거 외에도 뭐 여러 가지 종류들이 더 많이 있습니다. 네, 언제든지 궁금하신 게 있으시다면은 뭐 그린 케미스트리 통해서 그린 케미스트리 쪽으로 언제든지 문의해 주시면은 원하시는 제품 공급해 드리도록 노력하겠습니다. хуруу шилний одоо 50 tube rack буюу хуруу шилний 50 байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ ч гэсэндээ маш олон төрлүүд байгаа. Пластик зурган дээр харагдаж байгаачлан пластик төрөл буюу бусдаа зэвэрдгүү одоо ган төмөрөн бас тийм хуруу шилний одоо 50-ууд ч гэсэндээ маш олон байна. Тэгээд үүнээс гадна маш олон төрлүүд байгаа учраас хэрвээ та бүхний одоо хүсэж байгаа хуруу шилний 50-ууд байгаа бол бас хизээд манай компани руу буюу Green Chemistry руу одоо та бүхэн санал асуулга бас явуулж болох боломжтой байгаа. Тийм учраас та бүхний хүссэн одоо бүх загварыг манайхаас хангахын төлөө хичээнгүйлэн ажиллах болно. 그래서 지금까지 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 혹시 뭐 궁금하신 사항 있으시면 질문 부탁드리겠습니다. 네, за энэ хүрээд миний PPT дууссан. Тэгээд та бүхэн одоо тэр асуулт байвал одоо асууж болно. За илтгэл тавьсан Даниэлда маш их баярлалаа. За та бүхэн бас хэдийгээр лабораторийн энгийн нэг төхөөрөмж боловч дотроо бас олон ялгаатай үзүүлэлтүүд эдлэг шингэсэн юм барагтагтунууд байдаг манай лабораториудад. За энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл авсан байхаа гэж найдаж байна. Ингээд асуулт хариултанд оръё. За гараа өргөөд асууж болж байна. Чатаар бас асууж болж байна. За энэ дээр асуулт байна. Газрын насны бүтээгдэхүүний лабораторид центрифугийг ямар зорилгоор ашиглах вэ гэнэ. За ямар төрлийг сонгуул зүгээр вэ? Туршилтын аргын стандарт гэсэн асуулт байна. Good afternoon, Daniel. So the question we have is for oil and sedimentary oil products. Which model is the best to choose? Is the best model for soil oil samples? And do you have any test standards for it? Basically, actually, we are specialized for the laboratory. So I believe that the question comes from the industrial scale or like a lab scale. Can I ask first for that? Can you say that again? So can I ask, basically, we are specialized for the lab scale, the product, because the line of our product itself is specialized for the design for lab scale.
Mhm. So as the customer mentioned that they are looking for some a centrifuge which can be worked with like a soil and oil separation. So I'm just wondering, it can be used in the industrial scale. It means there is a much bigger capacity or like a small capacity as a lab scale. За тэгэхээр саяны асуултанд болох дээр одоо манай Дайхан лабын энэ центрифугнууд бол лабораторид зориулагдсан учраас тэр газрын тус хөрсөнд сонирхож байгаа юм бол зүгээр нөгөө дээжний бэлтгэл дээр сонирхож байгаа юм уу эсвэл бүр түүхийн материал ингээд салгахад зориулах гэж байгаа юм уу гэдгийг бас лавлж асууж байна. За тэгэхээр энэ саяны асуулт бол нөгөө бүтээгдэхүүний зориулт центрифугийг одоо юунд ашиглах, газар нүсний бүтээгдэхүүний зориултаар ямар зориултаар нь ашиглах вэ гэдэг дээр бол юу яаж ах шиг байна тийм ээ. Нефтийн бүтээгдэхүүний өөрийнх нь стандарт арга аргачлалаас хамаарж байгаа учраас тийм буцаасан асуулт явууллаа. Тэгэхээр та яг аль хэсэг дээр сонирхож байгаа юм бэ гэсэн асуулт асууж ах шиг байна. Болдбоёр, Монгол refinery, Монголын газрын тус боловсруулах үйлдвэрийн асуусан байна. Гараа өргөд асуувал шууд юу нээлттэй байгаа. За ирсэн түрүүнд нь үлдсэн байсан асуултанд хариулъя. Манайхтай хамаатай асуулт байна. Танах багш ногд хөрөмжийн угсралт үйлчилгээ явуулдаг уу гэж асуусан байна. Ялангуяа Азийн талаар асууж. Тэгэхээр манай компани бол бүх төрлийн өөрийн одоо борлуулж байгаа тоног хөрөмжүүд бол угсар суурилуулалт үйлчилгээ баталгаа тугацаа бол өгөөд явж байгаа. Ялангуяа Дайхан компани багш ногд хөрөмждөр бол 2 жилийн баталгаа өгдөг. За энэ хугацаанд нь бол баталгаа тугацаанд үйлдвэрлэлийн асуудал үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэгчээс шалтгаалсан засвар үйлчлэгийг бол эвдэрлэгийн гэмтэлт бол манай компани бол засч өгдөг. За өөрийн мэдээж өөрийнхөө зүгээс бол хэрэглэгчийн зүгээс гэмтэл учруулсан бол төлбөртэйгээр засаад өгч байгаа. За энэ Азийн тухайд бол манай компани Thermo Scientific, за хятадын Skyray Scientific гэсэн энэ компаниудын Азийг бол худалдан борлуулж байгаа. Энэ чиглэлийнхаа Азуудыг бол засварлах боломжтой. За бусад төрлийн брэндүүд дээр бол брендийн онцлог болон дистрибьюторын эрхийн хамаарал байдаг учраас засах боломжгүй байгаа. За түрүүний хүн бол газрын тосны бүтээгдэхүүний газрын тосны ус механикал зэргийг нь салгахад манай зөвхөн гэсэн асуулт байна гэсэн. Өдөржлөх гэж юу зөвхөн дээжин дээр салгаж лабораторид асууж. Daniel, so Yes. The previous question, so they use it for a laboratory for samples. Okay. So because one of the reasons why I asked for the scale, it means is actually depending on what kind of tube they will use, it should be different from the prototype. So as far as I know, like a microbiology process or microbial process, they are much used for like a small tubes, such as like 1.5 ml tube. However, I believe for some oil or like some separation for the oil and those kind of applications, I believe they are using test tube. It means that they have to use the bigger centrifuge, such as like the classic or digital, the type they can use with. Okay. So this is my recommendation that they can use for the bigger capacity for like oil separation. Yep, understood. Тэр юу энэ тосонд бол ер нь бол классик загвар нь хамгийн тохиромжтой. Яг л классик загвар нь хамгийн багтаамжтай бөгөөд илүү том тубнууд орох боломжтой. Энэ нь яагаад чухал вэ гэвэл лаборатори дээр ашиглаж байгаа биологийн талдаа ашиглаж байгаа нөхцөлд бол тубны хэмжээнүүд нь бол дандаа микролитр маш бага хэмжээгээр ярилцж байгаа тул тосонд тэр нь тохиромжгүй.
Тэгэхээр тосонд болох тэр бүр илүү том 20 мл-ээс дээш хэмжээтэй тубнууд нь илүү тохиромжтой байдаг болохоор энэ классик загвар нь хамгийн тохиромжтой гэж байна шүү. За дараагийн асуулт. За энэ манайтай холбоотой асуулт юм байна. Танай байгууллага центрифугны дагалдах тоног төхөөрөмж сэлбэг ирдгүү гэсэн байна. За одоо манайхан дэлгүүрт байгаа сэлбэг хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг бас харуулна. За энд бол жишээлбэл центрифугны хөл гэсэн байна. Тэгэхээр ямар шохон төрлийн хөл юм бол одоо манай компани хөдөлтөнд борлуулж байгаа центрифугны бүгэнд ашиглаж байгаа хөлнүүд бол ирэх боломжтой байна. За асууж байгаа гараа өргөчихөө би олдгүй. За сөхөлд. За өөрөө нэгэд ярьчих болно. Байна. За одоо ярьж. Санаа. За нэгэн дээр давсах гэсэн. Тэгээд одоо зүүнний шинжилгээнд одоо доторх тодорхойлолт тэмцээг хамгийн дээр ашигладаг. Тэгээд тэрнтэй холбоотой одоо ихэнх лабораторид одоо ашиглаж байгаа тэмцээг нь одоо хэмжээний мэдээж том байрс нь арай метр, өдөр метр ийм том хэмжээтэй. Тэгэхээр химикийн хэмжээтэй юу одоо центрифуг одоо дагалдах зүйлсээр таамаглаж байгаа юу? Хэмжээтэй центрифуг. Юунд ашиглана гэсэн бэ? Шүүний тослог тодорхойлох. Сүүний тослог тодорхойлоход ашиглах. Тийм центрифуг манай дээр нэг ширхэг бэлэн байгаа. Та ирээд сонирхож. За баярлалаа. Энэ солонгос ширх биш гэхдээ өөр заг. За баярлалаа. За одоо юу яа? Бэлэн байгаа тоног төхөөрөмжийнхаа ямиг манай ерхий инженер нар мандах үзүүлнэ. Тэгэхээр сая ярьжсэн одоо центрифугээс одоо үзүүлэхэд арай хялбархан жижиг болохоор min центрифугийг бэлтжлээ. За тэгээ сая бол үзүүлсэн баг. Тийм болохоор зүгээр би ажилуулад ерөнхий дотор бүтэц харуулчих гэж байна. За энэ болохоор зэрэг таан биш дандаа электрон чойжтой байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг safety байд аюулгүй байдлаасаа нөө эргэл зогсоогүй байх үед онгойлгох юм хамгаалагдсан тагны электрон түгжээнүүдтэй байгаа шүү. Тэгээд энэ нь болохоор өөрт нь ирж сууж ирж байгаа роутер нь болохоор 12 үүртэй миллиметрийн ийм төв. Тэгээд энэ нь хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл 0.2-оос 0.5 энэ бүх төвүүдийг хэрэглэж болох боломжтой хийгээд төв ашиглаж болдог байгаа. Хоёр төрлийн төв адаптертай ярьж байгаа. Энэ яг болохоор шууд өөр үндсэн ротор дээр ротор солихгүйгээр шууд адаптер солиод түүбнүүдийн сольж ашиглаж болох боломжтой байгаа. Тэгэхээр эргэлтийн хурдаа тохируулах, цагаа тохируулах мөн спин даун буюу шууд эргэлтийн заавал цагийг хүлээхгүйгээр стоп дарахад өөрөө зогсчтой функцтэй байгаа. Хэрэглэнээс хамаарат хүмүүс цаг тавьж хэрэглэдэг хүмүүсүүдийг цаг тавихгүй шууд өөрсдөө мэдрэмжээрээ бас онгойлгоод хугацааг нь тохирохоор нь онгойлгоод ашиглах юм билээ. За энэ бол ингээд шууд мод солиод хурдаа шууд өөрөөр хүснээр ингээд эргүүлээд сольж боломжтой. Энэ дээдл нь
13,500 хүртэл хуудлах боломжтой байгаа минут. Тэгэхээр зэрэг 12,225 грамм хүртэл тохируулах боломжтой байгаа. За одоо ингээд жишээ нь ажиллуулал үзье. Хурдаа тохируулаад шууд дараад яг л шууд хурдаа аваад явж байгаа хурд нь хүндээ шууд харагдаж идэг. За одоо бол ингээд дараад ингээд спин даун шиг жижиг центрүүгүүтэй ажиллаж болдог. За ингээд хурд дуус 33 шууд шүү цагийн тохируулаад одоо за нэг их тэлжүүл ус яах. За 30 минут. За ингээд цаг тавьчихна. Үүснээс хойш минутад доош нь тоодоод өсчдөг байна. За ингээд 30 секунд хурдаа авч дууссан байна. Хурдаа 1 секундэд тоодог. Солонгосын энэ манай зарагдж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд бол бүгд 2 жил яг дэхан брендинг бүтээгдэхүүн. Яг манайхаар бол одоо хэдэн жил болсон байсан. Захиалж аваад багтаа тийм ажлууд боломжтой гэсэн. За сая уцсгүй цаг тавьсан үед бол энэ одоо дуутахаа бас өгдөг байгаа. За ингэж яг бүрэн гэж онгойч. За энийг дагаад саяны хийсэн нэг дагалдах хэрэгслүүд төрөлд байна. Энэ түүхний центрүүгийн түүхнүүд бол янз-янзаараа манай дээр байгаа. Хэрэгтэй түүхний хэмжээ юм бол энэ хийдэ байгаа гэсэгтэй энэ бүх бүтээгдэхүүнүүдээс пластик юунитүүд маш чанартай сайн түүхнүүдээр өөрсдөө чи хэрэгцээтэй хурд олон нөгөө ороод кодын бичээд харах юм бол энэ юунуудын төслүүдийн материалын чанарын мэдээлэлүүд бүгд давхарс байдаг байгаа. За захирлаа болчлоо доо би. Бос мэдээллийн халууна байна уу? Халууна сайн жочин ирчихсэн. За окей. За босод нөгөө наадалт байгаа тоног хөрөмжүүлээс бас нэг дэлгүүрийнхаа юмыг хальт харуулчаарай. За хөрөмжөө танилцуулсан чөлөөтэй байна. Халууна хэсэг юмнуудад танилцуулаад хоо гэж юм. За тэг зарим тэндээс зарим зүйлд хариулж байгаа юм байна. За энэ жоохон завгүй байгаад байна. За би нөгөө энэ жижиг юм за түүхнүүд бол манайх одоо яг ийм байдлаар ингээд маш тагаар энэ байна. Түүхнүүдийн суурнууд бас байна. Ингээд суурнууд за энэ ингээд гурван шил түүхнүүдийн суурнууд байж энэ хөргүүртэй. за би за нүүр зарим сайн мэддэггүй энэ шилэн суурнууд бас байна. За юутай хамааралтай өөр төрлийн одоо шил мэдүүд бол тийм байгаа. За би нэр үсэн мэдэхгүй болохоор тогтож харуулж чад. таних бас хэтэрхий хөдлөөд байна. За
За нөгөө За. таны хөөрөнд орчих. За. Дайханы билетгүүд бол нэлээд олон төрлөөрөө байгаа. Энэ бол бодлогочгүй дан стирүүд олон суурьтай стирүүд байгаа. Ямар хэмжээтэй билеттэй гинэ. 26-ыг харьцан 18-ыг харьцан 18. Энэ чинь хэд вэ? Тим билетгэнүүд байна тавцантай. Билетгэнүүд нь чуу аналог, дижитал гэсэн загварууд байгаа. Дижитал нь одоо ийм энэ болохоор одоо 500 хүртэл халдаг хутгагчтай. Солонгос билетгэнүүдийн нэг онцлогуд нь бол халаалтай хажуугаар цаг тавьж тохируулж болдог. Энэ том шекрүүд байна. Солонгосын шекрүүдийн тавцангийн хэмжээнүүд нь янз янзаар байгаа. Бас цаг эргэлт. За энэ чинь нэг хүн болон бас жижигсэлдэг байгаа даа. Датах шүүгээ оруулж ирдгүү гэж асуусан байна. Энэ датах шүүгээний талаар нэг товчхон харуулж. Шүүгээ чинь манай дээр датах шүүгээнүүд оруулж зарагддаг байгаа. Яг одоогоор бол манай дээр мит шүүгээ нэг ширхэг бэлэн байна. Нь зарагдчихад байна. Дараагийн ээлж бол мөд ирнэ. Пяш метр. За. За одоо тэгвэл болно. За одоо нэг хэдэн үнэтэй холбоотой юмнууд байгаа. Саяын үзүүлсэн центр бүгний үнийг өсгөөд хэлүүлчих тэ. За хамгийн суулгаж би халуун. За энд манайхтай хамаатай асуултууд яваад байгаа. Тим тавьчих гинэ. Одоо өсөх жаргал тавьчихъя гэж байна одоо. За. За энэ доосон манайхтай холбоотой асуултууд би хариулчихъя. За ус нэрэгч ямар загварууд байна вэ гэсэн байна. За ус нэрэгч бол 4, 8, 12 литртэй. За би танихыг пин болгоод. Вэ? 12 литртэй нь энэ вэ? 12 литртэй ус нэрэгч. За эднэр онцлог нь бас 2, 3 төрөл байгаа. Дотороо энэ урьдчилсан загвар ус байна. За энэ болохоор зэрэг урьдчилсан пил болохоор зэрэг гаднаас орж ирж байгаа механик хоц болон янз бүрийн одоо усны бас хатуу үлдэгдлүүдээс ус одоо үндсэн багжаа хамтыг арай цэвэршилтэйгээр шүү нэрх боломжийг олгож бодолтой байгаа. За энэ бас нэг ийм жижигхэн одоо механик хоц шүү. Ийм шүүртэй бид санд болгодог байгаа. За энэ унтардаг тийм байгаа. За ус нэрчийн тухайд юм байна. За цааш нь тослог тодорхойлох багж. За түрүүний энэ центрифуг CF10-ын үн бол сая 153,900 төгрөгийн үнэтэй байгаа юм байна шүү. За одоо бол хилээс болоод бас нэг жоохон бараанууд багассан байгаа. Гэхдээ манай ачаанууд удахгүй орж ирж байна. Тэгээ энэ одоо хил дээр бас контейнерууд бас нас цаашаа нээдээд бас тодорхой хэмжээгээр явж байна. За тослог тодорхойлох багшны талаар хэрэгэд хэлье. Спектрометр чи яла юм аа болж байгаа. За манайх Италийн спектрометр нийлүүлж байгаа. За Итали спектрометр бол их ойрхон ирж байгаа л гэж байна. За дайханы хувьд бол хүм хүүд асуусан байна. Хүм хүүд дайханаас бол бид нар авчрахгүй байгаа. Тэгэхээр яагаад авчрахгүй байгаа гэвэл нэгдүгürt нь бол овртой байна. Хоёрт нь бол жоохон манай хэрэглэгчнэрт жоохон үнэтэй байгаа. Тийм учраас энэ дайханыхыг бол яг захиалгын дагуу бол авчрах боломжтой. За манайхны хэрэгэл сурснаар бол одоо энгийн хятад татах шүүгэнүүд. За зарим нэг брендинг татах шүүгэнүүд бас манайд байгаа. Сая зураг дээр бас харагдсан баха. За энэ танилцуулж байгаа центрифугээр сүү, аруу, тослог тодорхойлох. За тэгэхээр энийг бол бүх төрлийн зүйлд одоо ашиглах боломжтой ийм
центрифуг байгаа. За дунд сургуульд хэрэглэх центрифуг ямар үнэтэй вэ? За энэ ган цэцэг гэдэг хүндхэн хариулаарай. Манай залуучууд хариулаарай. Ер нь бол хамгийн бага центрифуг буюу нөгөө танилцуулгын эхэнд үзүүлсэн центрифуг бол энэ дунд сургуулийнхаа илүү тохиромжтой болов гэж үзэж байна. Даниэл хэрэглэгч нартай хандаад та бүхэнд хандаад ерөөдөө дуслаа. 네, 이제는 끝났고요, 웨비나가. 네네. 끝날 들을 말씀이 있으시면 네, 말씀해 주세요. 네, 오늘 뭐 바쁘신 시간 내주셔서 감사합니다. 언제든지 다음에 또 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네. За өнөөдөр ингээд маш агуу байсан ч гэсэндээ цагаа ингээд зарцуулаад оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа нь бас дахин уулзахыг хүсэж байна. Тэгээд бүгдээ хичээлээ баярлалаа гэж. За Даниэлда маш их баярлалаа. Монголын залуучуудад Монголын хиймч нарт бас мэдээлэл өгчих гээд Солонгосын Сөүл хотоос чармаан ажиллаж байгаа. Даниэлда маш их баярлалаа. 네, 이 부장님에게도 너무 감사한 말씀을 드리고요. 그리고 이렇게 너무 귀한 시간을 내주셔서 그리고 몽골 소비자들에게도 너무 좋은 너무 필요한 정보들을 드려주셔서 제공해 주셔서 너무 감사드린 말씀을 전달합니다. За нийт оролцогч нартай тэгээд энэ сар шиндээ сайхан шинжилгээгээрээ энэ омикрон вирусын тархалт их байгаа учраас өөрсдийнхөө болон ойр орчин хамаатан садныхаа эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө бас анхаарч байгаарай гэж хүсэх байна. Ингээд бүгдээрэнд нь аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Манай компани та бүхэнд хамтран ажиллахад бэлэн байна. Таатай байх болно. За баярлалаа. За ингээд өдрийн үйл болж байна. Аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry.